maklumat daripada Oligo, anda mungkin boleh dapatkan juga sampel bagaimana dia rasa minuman Oligo ini. Tapi yang menarik dia, yang saya dapat minum secara daripada minuman malt drink Oligo ini, tapi anda juga boleh berpeluang untuk bermenangi earphones daripada JBL. Wow, bermakna anda boleh membawa pulang earphone JBL ni, tapi hanya 3 pemenang bertuah saja. Alright, okay, macam mana nak tahu? Anda hanya perlu ambil gambar, snaplah foto cantik-cantik. Jangan lupa tag @Oligo Malaysia Instagram. Okay, jangan lupa tag dan nanti anda akan dihubungi untuk tahu sama ada gambar anda terpilih sebagai pemenang untuk membawa pulang earphone daripada JBL. This is not the subline, by the way, the subline is not please come over to the medical team because they are there for you to be help or to recover the benefit of the medical stuff. But please, you can see on the side of the others. Alright, this is a reminder for you before you start your journey. Okey, saya nak cerita sedikit tentang Merdeka.